ni kuri paji ya Tanzania. Perezida Kagame aragira uruzinduko rw'iminsi 2 muri iki gihugu cya Tanzania kwa Madame Samia Suluhu Hassan. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aragira uruzinduko rw'iminsi 2 muri Tanzania kuva kuri uyu wa kane. Byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Tanzania mu itangazo yashyize ku karubanda kuri uyu wa kane. Iri tangazo rivuga ko Perezida Paul Kagame agera muri Tanzania kuri uyu wa kane tariki 24 z'ukwezi kwa kane mwaka 2023 ubwo aza kwakirwa ku kibuga cy'indege cya Julius Nyerere na Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Biteganyijwe kandi ko Perezida Paul Kagame yakirwa mu biro bye na mugenzi we utegetse Repubulika ya Rwanda ya Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan, bakagirana ibiganiro byihariye. Nyuma y'ibyo biganiro abakuru b'ibihugu byombi baragirana ikiganiro n'itangazamakuru kiza kugaruka ku byo baza kuba baganiriyeho mu mihezo. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi ibijyanye na politiki y'akarere bavuga ko Perezida Paul Kagame akomeje kubaka diplomasi hamye kandi ikomeye mu bihugu bimukikije birimo Uganda ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Uburundi bwa Evariste Ndayishimiye nyuma y'amasaha make naho ahohereje abakora muri diplomasi y'u Rwanda kujyana ubutumwa bwihariye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kuba agiye muri Tanzania hari icyo bisobanuye nanone kuri diplomasi y'akarere. Ni byinshi bikomeye kuri page ziremereye hano ku Iwacu Today. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi.